Reporter na ko police kes elimortos ebe Itunga ade pari tomon atwa kata kotoma Akangasia ageunu okaru kalo atubor eduposi nu Itunga alemunu na omission nu etamete aitiko kini Akangasia nu elimono kini ejiri kotoma aidayo naka John Gilbert Takan lo Akangasia pikipiki Father John eriao nsabalebe etosoma kirotini lui pu ay telekati boda kesi etwa ke nete kanu apal sonu emere kama musukede ay jene ikisilalu ay tosoma irotin kiune namba lo Akangasia ilo irerei igwa nipo maitra ilo bia Akangasia konya chekaki eraido ay jala na Etunga nan ejai depa ebe atamata ai tikokina oipona aloi tosoma oni rotini nye isigoro wako ko ai tapara itolio roni oipona aloi de right arayo ai jara kun kono ai lebe atamata ai tikokina oipona aloi tosoma oni rotini Dr. Francis Odeke Loseke Apollo Kitinu Angale Ukoserere District Nyesi Mara Kiti Atwa Kisa Chie Toma Ayap Akeriara Ayeni Kangasuna Aduma Kinamukiani Adeki. Nisi ale mane tungana nini oto mai boy sta ngina ne dumu to ngisi Akangasia itungana nini ne piki na moto ka me kalo sita ya nini itungana nini boni useta ni pole le yana tungana nini adeki sina yapi Tia takido jali mokene na be da ko nai ato pakeni ija Akangasia no roko noi bego lo kila no ko ta pole ata lo nata kinga yesu ne roko adepa imena na palit be mami hit mami ta ko tone lo botoski ko ne rai Akangasia ne rono no joka do ta ne yi iti angini yer mam ko nai Odeke esomani lo kampuni kalo ijana kinitunga ipiki ni ko soroti esabala be esala pesen karaida etwaditi takani konye emusika ikopari aitache loan le piki mamsi bale piki nari bunija dumune piki ejai next of kin nesi kopari onye boroko adoke na kere kesi amonyete amukurana osipono kinai urotin kanu aitidishar Akangasia ni kurutin kama na rakete boda nyesi atomnaka IJP kimiloni ndo mamadum na experience laite kere epipika tolbata jangu sin linkine vrapa ke onye libore na kere nyesi dobo tunga etakana accident ai buari pipiki ata kisami doji ne belo to nyesi hamsuda mamso dukara mamso ito moloni doji ne blo hapo kanenga rakiso Akangasia tidisia rosi igwa ke na hamsu to moroti waya Akangasia ni ngara so mukurani atwa kesha ni kwa moto kani pikipiki nyesi akese Bele pitanga pugani sino wone me ai reiki ni wone be ai bubere nene jasis mulaka sports mitka eja Akangasia ai be kakiniti hamso rotino eja iduchu igorologo be roko nyesino bondi che e driver na kede miteke pikipiki inya kaite jaen dobi che masete waragi alositi ai tekero meras eja che Akangasia do no ara bondi pale krodo baile paire idotini che ekorosa ili pasini Kanwa TV East Tolbat Edaiti Kongorat District